Pasalamat. Sir Christian Sales. Awan sa bali nga ayat ko, yeah. Nuti si kalaeng nga ipatbatek ko. Laksi kinano mo, ken naglabas mo. Di iso pagrugudan, dahil may puso. When aglunek, ta kinataon, agraman, naglabas mo. Tading tuisot, rason apang dudog mo. Nusong ken gura, ta barukong mo. Di naputno nga ayat, awan patek pinaglabas. Sangweng taket masakbayan, arang tayti pagtungpalan. Yes, Ma'am Cecilia Dumawal Martinez, Ma'am Ron Maki Seguritan, ayan, Sir Mike Dansal, happy watching po. Mommy Warly Martin. Yes, Ma'am Francisca Balanon, happy watching po. Awan sa bali nga ayat ko, di si kalaeng nga ipagbatek ko. Laksi kinano mo, ken naglabas mo. Di iso pagrugudan, dahil to'y puso. When aglunek, ta kinatao, nagraman, naglabas mo. Laksi kinay mo, Lusot ka pang dudog mo, mayaw awang ka. Lusong ken gura, ay ta barugong mo. Inaputno nga ayat, awan patek pinaglabas. Sangwen taket masakbayan, arang tayti pagtumpalan. Inaputno nga ayat, awan patek pinaglabas. Sangwen taket masakbayan,